longing only you can fill. A raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord. About it in the first book of Corinthians, igice cya gatanu umurongo wa karindwi chapter 5, verse 7. yaravuze ngo pasaka twebwe dufite And he said, the Passover or the Easter of which we have ni Yesu Kristo, is Jesus Christ. ni wo watwitambiye, He's the one who gave himself for ni us. wo wabaye igitambo. He became our sacrifice. noneho pasaka dufite itandukanye n'iy'abanyisiraheli, Therefore, the Passover or the Easter we have is different with the Passover kuko of the Israelites. iy'abana b'abanyisiraheli Because the one of the Israelites, bari bafite pasaka ifite amaraso y'ibitungwa by'intama n'ihene, their Passover was based on the blood of goats and sheep. ariko twebwe none But we today, dufite pasaka yani Yesu Kristo. we have the Passover, which is Jesus Christ. Ubu dufite Yesu Kristo, niyo pasaka yacu. Therefore, we have Jesus Christ, who is our Passover. niwe twatangije kuwa kane ni kuwa gatanu, Is him we started commemorating from Friday, kuwa gatandatu, Saturday, none turasoza ku and cyumweru. then we're finishing today on Sunday. Yesu Kristo bamufashe ari kuwa kane saa 11. Jesus Christ was arrested on Thursday night. Bamwe bavuga ko ari saa 11 abandi saa 12. Some they normally say it was 5 or 6 p.m. somewhere there. Yesu Kristo ahambwa kuwa gatanu. And Jesus Christ was buried on Friday. Yesu Kristo abamwumva kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru arazuka. And he stayed in the grave on Friday, Saturday, and then on Sunday he rose again. Yesu Kristo arazuka. Jesus Christ rose again. Urero turiziza kuzuka kwa Yesu. Therefore we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. Ubundi tukiri mu rugendo rwo gufatwa kwiwe, When we are still in the journey of his arresting, uko Yesu yagambaniwe n'ibice binini nka bine because he cyangwa was bitanu, betrayed almost with 5 groups or 4. igihe cyo kugambanira umwami Yesu hari harimo ibice nka bitanu. On his betrayal, there were 5 groups. Igice cya mbere The first group cyari kirimo inshuti ziwe, was his friends, yari abanyeshuri be. his disciples. Birije ivuga ngo Yesu wenyine bicaye barimo basangira, The Bible said when they were sitting and they were eating together, arababwira ngo muri mwebwe harimo uri bungambanire. Jesus said, one of you is going to betray me. Birabatangaza abigishwa n'uburyo bakundanaga, And they were amazed based on how they loved each other. byari bitangaje. It was really amazing. Navuga ngo n'ubu haracyariho uburyarya bungana gutyo mu And itorero. you know there is still such kind of things going on in Ugatangazwa church. n'umuntu ari mu ikanisa, And you find somebody in the church ukagira ngo ni umukirisitu mwiza, and you think he's the best Christian, wamara ugatangazwa n'umugambi afite. and then you get confused with the plan that he Yakora has. igikorwa gutyo ugatangazwa n'umugambi yari afite mu itorero. When he does something in the church, you get confused. Abakirisitu, Christians, abapasitori pastors bagambanira intama, who betray the sheep, ugasanga umupasitori usambana, and you find a pastor committing fornication. aba mu ikanisa ukagira ngo akunze abakirisitu, He lives in a church and you think he loves Christians, ukagira ngo akunda abakorari, or you think he loves choirs. ariko igitangaje But what amazes me is ni uburyo asambanya umukorari. he fornicates with the singers. Ugatangazwa n'umupasitori And I'm so amazed with pastors, ukagira ngo akunze bodi yiwe abajanama abashemanse, and you think he's loving and caring to the board of the entire church kuko baba bari kumwe buri because gihe, they are working together. ariko ugatangazwa karagambanira umwe mu bashemanse be, But you find he's betraying them. I mean, one of the deacons. agasambana n'abashemanse be. He fornicates with deacons.
nuko zagenze Yesu ari kumwe n'abigishwa be. That's what happened when Jesus was with his disciples. Abakirisitu The Christians, ukagira ngo bakunda pasiteri, you think they love the pastor. babana na pasiteri neza, They live with the pastor very good. bakamukunda They bakamushekerera ngo come and pasiteri, laugh with the pastor and they say, Pastor. bakaza bamuhungura ubusa. And then they start taking off everything. Nibo bagira ibintu byinshi mu ikanisa They're the bakora, one doing so wonderful things ariko in the church. tubitangaze yuko bagambanira pasiteri. But then they betray pastor at the end of Nibo the day. basa bamurega ibinyoma, They are the one who normally speak ill of the pastor. nibo bamugamba, They are the one who gossip hirya about no him. hino nibo bamugamba. Everywhere, spreading rumors. Abo nibo babana, They are the people, they are the kind of izo ni people we inshuti live ziwe with. muri Kristo. Those were his friends in Christ Jesus. Noneho rero Therefore, abo ngabo kubera ko batazi akamaro ka Yesu, those, because they don't know the value of Jesus Christ, baza bagira imigambi, bazacura imigambi, they have plans and they set them. ugasanga abayumbe And you find like the prayer group, turabana dusenga, we live together, praying together. twaririmba hamwe And tukanezerwa, when we sing together, we get really excited. ariko tibigutangaze ko muri barya borwana. But it's amazing that between them they can even fight and quarrel. Bakarwana bagwanira ubuyobozi, And you find they quarrel, fighting bakarwana for bagwanira positions. ubusa, They fight for nothing kubera because imigambi gusa the bataramenya umwami evil Yesu. plans, because they don't know Bo Jesus. bose barabazanya, All of them, they ask Yesu atanze iryo together. tangazo, Ask Jesus, explain that to them. baravuga ngo se ninde mwana, And he said, Jesus, who's going to betray you? umwe akavuga ngo se ni njyewe mwana. One was saying, am I Yesu the one who's nanone going to yaje betray you? kumurasura, But then Jesus said, arababwira ngo turi buhurize ku mbehe, the one we're going to meet on the same place. turi buhurize ku nkoko, The one we're going to meet on the same uwo place. niwe uri buze kungambanira. That is the person who's going to betray me. Mu bagambanyi Yesu yagize In the people who betrayed Jesus, hari harimwo mu bigishwa be, some of them were in his uwo niwo disciples. bita Yuda The Iskariyoti, one called Judas Iscariot. agambanira Yesu He betrayed Jesus afite uburyarya bwinshi, with too much hypocrisy. yafashe igisa n'urukundo And he took something looking like love akakizana, and brought it. zandangazwa na Yuda I am amazed with Judas. wagendanye na He Yesu, walked with Jesus. Yesu akababwira ibiza, Jesus told them about the things to Yesu come. akazamenya ibiriho, Jesus could tell them things that are akazamenya coming. ibigiye kuza. Jesus knew about what is going to happen. Yatekereze ko Yesu yobona ubwo buryarya afite, But he didn't think that Jesus was able to Yatekereze ko see his Yesu hypocrisy. abimenya. He didn't think about that. munsi wa nyuma mugambanira, The last day of his betrayal, Bibiri itubwira ngo the Bible says ngo arazana igitero, he came with a group of akiza people. inyuma, And he came with them. kuko ngo abasirikare abo yarazanye, abakuru b'amatorero, Because the soldiers that were coming with abatanzi Judas, ntibakundaga kumenya Yesu hagati y'abigishwa. many of them, they didn't know Jesus. They couldn't separate him with the Aramubwira ngo disciples. turamumenya gute, They said, how are we going to ko know mwese Jesus? musa nko muri cumi na All babiri, look alike as you are 12. ntawuzi umenya umwe We n'undi. don't know how to differentiate you. Aramubwira ngo ndamubereka, And he said, I'm going to show you him. hari uburyo tuba turamukanya, You know, there's a way we can greet each kandi other. iyo ni indamukanyo And y'urukundo. that's the greetings of love. Ndabikora I'm going to do it. kuko niwe ngomba kubikorera wa And mbere, he's the first one I'm going to do it to. urukundo rwacu rw'intumwa, Because I love as disciples. Hallelujah. urukundo rw'intumwa The love of the apostles rwari kuri Kristo wa was mbere. first on Christ Muririmbyi Jesus. umwe yararirimbye, The one singer sang, aravuga ngo ningera mu ijuru, and he said, when I get into wa heaven, mbere nzokenera the first one I will Yesu need is Kristo. Jesus Christ. uwo nshaka wa mbere, The first one I will need Kristo. is Jesus Christ. ibyishimo by'abantu, The happiness or the joy of people urukundo rw'abagoranyeshuri is the love of the disciples. rw'intumwa The love of disciples yari Yesu was number one. Jesus Christ number one. arababwira ngo rero And then he said, ibyo ndabizi, I know that, nubwo bitari muri isi, although it's not in me, ariko but ndabikoresha I'm going to use it kuko niwe ngomba kuramutsa wa because he's mbere, the first one I'm going to kandi greet. ndamusoma, And I'm going to kiss him. nimara And kumusoma when I kiss him, n'uwo ari we that's mufata. the exact person you will Hallelujah. arrest. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bibiri iratubwira ngo The Bible says
yuda ashika kuri yesu And Judas came closer to Jesus ahita amusoma and he kissed Jesus. bibiri ivuga ngo amusomye And when he kissed him, yesu aramubwira ngo ariko yuda we and just said, "Oh, Judas, kurangambanira kubwo kunsoma you betraying me with the kiss? ngo buryarya bwawe yuda The kind of hypocrisy? kora icyo ushaka You can do whatever you want. kora icyakuzanye Do what brought you here." we ni umugambanyi wa mbere That is the first betrayer. bene data abakirisitu bene data All fellow Christians, mumenye ko abagambanyi batabakuru know that the betrayers are not far away from us. We live together. murabana We live together. ariko nimukomere But stay strong. yesu yaratsinze Jesus overcame it all. Jesus overcame. nimukomere Stand strong. Yesu yaratsinze. Jesus overcame. yuda aramugambanira mu bigishwa So Judas betrayed Jesus among the disciples. yesu baramufata And they arrested Jesus. yesu bamufashe And when they arrested Jesus, baramutwara they took him away. intumwa ziramukurikira And the disciples followed zimwe him. ziratatana Some ziragenda of them, they were scattered. hasigara yohana na petero But John and Peter, they bibiri remained. zitubwira ngo uko barengukaga But the Bible said as they were getting to the other side, Iyo barenguka when they get to the other side, petero agaseruka Peter was just behind them. ngo petero aramukurikira And so Peter followed him na yohana and John as well. ngo bagere igihe And when the time came, bamaze kurenza yesu they were interviewing Jesus ibibazo imibabaro ibaye myinshi and beating him and scourging him. mateso ikawa nyingi sana And the agony was too much. noneho ngo bafata petero So they took Peter. baramubwira ngo nawe wari uri kumwe And they said, n'abavuzi "You were together with the disciples." petero aramwihakana And yesu Peter said, "No." petero aramwihakana gatatu Peter denied Jesus thrice. ngo yesu yari aho ngaho Jesus was around there. ngo aramuhindukira aramureba And he turned to Peter. petero yibuka ibyo yesu yamubwiye And Peter remembered what Jesus told aramubwira ngo him. narakubwiye And he said, "I told you, Peter, inkoko itarabika gatatu before the cock crowed twice, uzaba waranyihakanye you will deny me thrice." petero baramwihakanye And that's how Peter denied abo ni Jesus. bamwe mu bigishwa be Those were some people in abo ni the disciples of Jesus. bazakwihakana barya mu bana Some of the people that you live Ariko together they will deny nibakwihakana, you. But when they deny you, uzomenye kuri kumwe na yesu just know that you are with yesu yari ari Jesus. kumwe n'imana Jesus was with God. nta kibazo cyari He bitwaye wasn't having any problem. yesu yari ari kumwe Jesus n'imana was with God. nta kibazo byari He bitwaye wasn't carrying so muri much. inzu umwe yararirimbye One singer said, wo mu gushimisha the hymn song. aravuga ngo nje ni umukirisitu And he said, "I am a Christian." ngo nubwo abantu isi yose ngo nubwo isi yose yonseka And he said, "Although the whole world can laugh at me, inshuti zose zondeka although all friends can desert me, aravuga ngo nje ndi umukirisitu but I am a Christian. jewe ndacyari I umukirisitu am still a Christian. nubwo ndafite inshuti Although I may not have friends, eme ndimugira icyo mubatwara don't care. bazabihakana Someday they may deny you. abo mu bana People bazabihakana that you live together may deny kuko you. petero yihakanye Just Yesu. as Peter denied Jesus. ariko ntacyo byari bitwaye But nothing, no worry. yesu yari ari kumwe n'imana Jesus was with God. yesu yari afite umugambi Jesus was having a target. yesu yari afite intego He was having a purpose. yesu yari afite icyo He agomba was gukora having something to yesu do. yari yaje kubw'intego Jesus came for nta mpamvu something. yari afite icyerekezo And he was having a yewe target. niba warabonye icyerekezo And if you've got a target, niba warabonye icyerekezo if you got a vision, nta mpamvu yo kuba uri wenyine nothing to be alone. nubwo nawe uri inshuti Although all the friends nta may desert mpamvu me, n'imwe nothing. kuko dufite yesu Because I have Jesus. dufite icyerekezo We have the purpose. iyo ni gurupe imwe That's the first group. abo ni ababashije kumugambanira bari bari kumwe The first people that betrayed yesu him. yongeye kugambanirwa n'abakuru b'itorero The second people who betrayed people were the leaders of the church. abakuru b'itorero The leaders of the church, abakuru b'iyo madini the leaders of congregations, abatambyi the priests, nibo bantu bari bemewe mu banyasiraheli they were the one accepted in the Israelite society. kuko ngo nibo babonerwamo ukuri Because they were the one who can portray the nibo truth. babonerwamo kudaca urubanza rwa They kibera were the one who could give the right kind of nibo judgment. bari
bahagaze mu kuri ntibagiraga aho babogamiye. They were the ones standing in truth without taking sides. Ariko Yesu aje, But when Jesus came, abo baramugambanira. they betrayed him. Baramugambanira nibo bamufashe. They were the one who arrested Bamureze him. ibirego. And they brought so many charges. Bamureze ibirego. Iyo ureba urubanza rwa Yesu, When you see the judgment of Jesus, uteye agahinda cyane. it is so painful. Kuko rubabaje. It's painful. Kuko rwabayemo akarengane gakomeye. There was injustice. Gahebuje cyane. A totally injustice. Abo nibo bamushinjije ibyaha. They were the one who brought so many charges. Nibo bamushinjije ibyaha. They were the one who brought charges. Kandi ngo nibo bamuciriye imanza. And they were the one who accused him. Kandi ngo nibo barabahamya. And they were the witnesses. Ndawoba umucamanza Nobody can be an accuser or an advocate ngo yongere kandi abe uwo kugushinja and be somebody as well to accuse you. yongere abe n'umuhamya. And be a witness, number 3. Tibibaho. Impossible. Ubwo rubanza tirubaho. That kind of judgment does not, that kind Ariko of abatambyi barabikoze. But the priests, they did that. Abatambyi n'abakuru b'imiryango The priests and the elders, they did it. bakoze ibyo bintu. They did it. Iyo n'indi gurupe That's y'abagambanyi number 2. bagambaniye Yesu Kristo. Betrayers that betrayed Jesus. Sigitangaza mugambaniwe n'abakuru b'amatorero. It's not unusual when you Sigitangaza are betrayed with mugambaniwe leaders. n'abakuru b'imiryango. It is not something that we can wonder. Bazabagambanira. They will betray you. They Bazabagambanira. will betray you. Abakuru b'amatorero, The leaders of the church, abakuru b'amadini, the leaders of the congregation, abakuru b'imiryango the leaders of the society. bazarenganya b'Imana. Sometimes they will accuse Bazagambanira abantu b'Imana. the children of God. Bazagambanira aba Yesu. Sometimes they will accuse Kuko Yesu because baramugambanira. they accused Jesus. Ariko kubera ko hari hariho gahunda. But because there was a plan of Hariho God. gahunda. Because there was a plan of God. Hariho gahunda. There was a plan of God. Iyo gahunda ni iyihe? And what was the plan? Niyo gucungura It umwana was the w'umuntu. plan of Kandi redeeming the Son of ntiyakorewe ino Man. mu isi. So that when he came here, Byari yabino mu isi. it was then a plan which is earthly. Yari yo mu It ijuru. was a heavenly plan. Dufite plane. We have a heavenly Dufite plan. gahunda. We have a plan. Dufite We gahunda have a we. plan of God. Dufite gahunda yo kuzinjira mu bwami bwo mu We have ijuru. a plan one day to Ayiri enter the kingdom tuzinjira of mu God. bwami bwo mu We ijuru will umunsi umwe. enter into the Hari kingdom of igitondo God. tuzinjira mu There is a bwami. morning where we will Ntacyo enter. bitwaye. No worries. Ntacyo bitwaye. No worries. Twogambanirwa n'abakuru Although we b'amatorero. get betrayed, Twogambanirwa n'abakuru although we b'imiryango. get betrayed by our own family, Ayijarishi. it doesn't matter. Dufite gahunda. We have a plan. Dufite We gahunda. have a plan. Dufite We intumbero. got a target. Dufite intumbero. There's somewhere we have Pawulo it. yaravuze. Apostle Paul said, Haleluya. hallelujah. Yaravuze ngo He said, ndiruka ndasiganwa I'm racing ngo kuko mfite aho mbandangiza. because I can see Ndarangiza somewhere. icyo Kristo I amfitiye. am racing towards Ngo what nicyo Jesus gituma has for me. ntakicita kureba And inyuma. that's why I'm not looking backward. Singireba inyuma. I'm not focusing behind, Ndatumbereye imbere. but I'm facing towards. Ntacyo bitwaye. It doesn't matter. Ntacyo It bitwaye. doesn't matter. Umugozi. I mean, the prison, Gufungwa. to be arrested. Ntacyo It bitwaye. doesn't matter Gukubitwa. because Ntacyo it doesn't bitwaye. matter Kwangwa. to be hated. Ntacyo It bitwaye. doesn't matter. Kigize icyo kimaze. What matters Nuko mfite intumbero. is when I have plan. Dufite intumbero we. I am having a Dufite plan. intumbero abakristo. I have a plan as a Dufite Christian. intumbero bene data. Oh, we have plan, oh brothers Dufite and sisters. intumbero. There is a plan. Dufite intumbero. There is a plan. Dufite There gahunda. is a target. Yesu yarazutse. Jesus rose again. Tuzi ko turazuka. And we are rising with him. Dufite intumbero. We have a plan, understand that? Mani himbazwe. Hallelujah. Yesu yongereye kandi And then, indi gurupe yamugambaniye. number 3 group, Na nipo n'abapolitisiye. they were politicians. Abapolitike. Politicians, Abantu b'abapolitisiye. people working in the government Nabo bari society, barimwo mu magambanyi. they were included in the betrayal. Dusangamo Herode na Pilato. We find Herod and Pilate. Abo bagambaniye umwami Yesu. They also betrayed Jesus Kuko bari ku ngoma. because they were on the throne Ntibari bashaka undi mwami. and they didn't want any other king. Kubera kutamenya ivyanditswe. Because of not knowing the Yesu ntiyari scriptures, umwami nkabo. Jesus was not a king like Ntiyaraje them. gutwara nk'uko He batwara. wasn't ruling like they rule. Yesu yari umwami w'amahoro. Jesus was the king of peace. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Yesu yari umwami w'imitima. He was the king of hearts. Yesu yari umwami w'abizera. He
was the king of the believers. yesu ntiyaraje He nk'ab'isi didn't come like earthly people, ariko but baramugambanira they betrayed him. abo bari muri group So they are number 3 group that betrayed Jesus. yagambaniye umwami yesu That betrayed Jesus. sigitangaza It's not abapolitisi abakuru b'ibihugu it doesn't make any difference when the politician betrays people. abakomeye mu isi The strong people in the ko world, bokwanga they bakakugambanira can hate you and betray you. ndibuka neza I remember well. bibiri ije itubwira The Bible says umukozi w'imana naboti the servant of God Naboth, yaragambaniye he was betrayed. ni naboti Yeah, he was. uwagambaniwe yari afite uruzabibu rwiwe He was having a vine, ngo akagira uruzabibu rwe and he was having his vine, akagira umurima we and he was having his field of vine. ngo It was mwiza really beautiful. ngo arangije And after that, umwami ahabu the king Ahab, ngo agira ishyari he was jealous about the field. agira ishyari tekereza umwami Imagine a king becoming jealous because of the wari vine, utwaye agira ishyari ruling the entire nation. agira ishyari He was jealous. atangira kwifuza Started coveting the bibiri vine of iravuga ngo Naboth. ararakara And he arababara was angry and pained. abwira naboti aramubwira ngo biragatsindwa And Naboth said, God forbid, gutanga gakondo y'umwami give you the land or the vine of Ngo my God, yange. the inheritance. When he refused, bwana tukuze praise God. ayimidiwe bwana Amen. badafite ngo yange When he refused, ngo Yezebeli umugore wa Ahabu Jezebel, the wife of aramubwira Ahab, ngo mureke and he said, leave him alone. mva nkwereke I know what to do. turamugambanira Do something. shaka abagabo b'ibigoryi I will find foolish men, and they will witness against him. And when witness against him, they will stone him, bamwice and he will die. namara gupfa And when he dies, urayitwara you will take off. urayitwara You will take the vine. urayitwara ntakibazo It's yours. none ikibazo ni What's the problem? barabikoze And they did that. ndakubwira ukuri I'm telling you the yuko truth. abategetsi b'isi You know the leaders of the world, abategetsi b'isi the leaders of the world, bagwiriyemo abaforomasoni many of them are bagwiriyemo betrayers, Masons, abayiriminate they are eliminators. bazagambanira abantu b'Imana They will betray the children of God. bazagambanira They will definitely bazaca mu betray. bikundi They by'abagambanyi will go into the groups of ariko betrayers. ntacyo bitwaye But it doesn't matter. dufite intumbero We have a plan. haleluya Hallelujah. dufite We intumbero are walking in the plan. yesu yarazutse Jesus rose again. yesu yarazutse Jesus rose. ntacyo bitwaye Doesn't matter. yesu yarazutse Jesus rose. nta kibazo We batugambanire don't have any problems with that. They may kill us. ari dufite titurara mu mva We're not going to spend our day in the grave. We're not going to spend our day into death. dufite intumbero Because we're having a dufite ibyo purpose. yesu yakoze This is what Jesus does. abavandimwe bene data Brothers and sisters, yesu ntacyo zamutwaye it didn't matter to Jesus kuko yari afite intumbero because he was heading to the target. yari afite He intumbero was going somewhere. yari afite plan He was having a plan. yari afite bien plane It was well planned. yari afite ibitunganye It neza was well executed and planned by God. imbere ya Cyrus Amen. data yari afite ibyo imana yamubwiye He knew exactly Yes, what yes. was the plan of God. yesu yari mu ijambo He ry'imana was walking in Yes, the word of yari God. muri gahunda He y'Imana. was walking in the line of yari muri God. gahunda He y'imana was walking in the purpose of imana yari God. yamubwiye Hallelujah. keneye abantu God told him, I need keneye people. kubana n'abantu I want to live with umugambi people. wanje wo kurema umwana w'umuntu My plan to create man kubana n'umuntu is to live with man. ni ukubana To n'umuntu live with man. yesu yari afite intumbero Jesus was having a plan yo guhuza abantu n'imana to reconcile people with God. ngo ahuze abantu n'imana So that he could reconcile yari people with afite God. intumbero ntacyo byari That was bimubwiye the plan. yesu yongera agambanirwa n'abasirikare The number 4 group that betrayed Jesus were the soldiers. abasirikare bafata yesu The soldiers arrested Jesus. bamwambika ikamba ry'amahwa And they brought a crown of thorns. bararishimangira And they pressed that on the head of Jesus. yesu bamucumita icumu ryo mu And mutwe they pierced Jesus with the iyo ni knife. gurupe y'abagambanyi That was the number 4 type of betrayal. iya nyuma yesu The kirisito last bamugambanyi one. ariko yesu we Oh, Jesus. ori ni faisala Yes, Lord. haleluya Hallelujah. ngo rubanda nyamwinshi
The crowd of people. rubanda yose The iramugambanira crowd, they betrayed against Jesus. rubanda yayigambanira yesu The crowd betrayed against Jesus. rubanda iravuga umunsi yesu abambwa The crowd said when Jesus was crucified, yabambanwe n'ibisambo he bibiri was crucified in the midst of two. igisambo kimwe iburyo One on the left, ikindi ibumoso another one on the right. noneho ibyo bisambo bimaze kubana na yesu And the wicked people, when they were betrayed with Jesus, akaba ikindi crucified, gisambo there was another wicked person, umujura bari bafashe wagombaga kumanikwa another robber who needed to be crucified. ngo yari umujura karuhariwe He was an extreme robber. wari uzwi na He rubanda was bose known all over. witwa His name was Barabbas. yitwa baraba Yeah, he was Barabbas. baraba When yari Barabbas, umujura yari yarogogoje yari yaramaze he rubanda was an extreme, dangerous, wicked person. ariko kubera ko rubanda rwari muri groupe yo kugambanira But yesu because the crowd was included in the team of betraying Jesus, bifuza baraba they wanted Barabbas released. bifuza baraba They wanted Barabbas released. baravuga ngo baraba They said, Barabbas, mudufungurire baraba release Barabbas for yesu us. nabambwe Crucify Jesus. yesu nabambwe Crucify Jesus. baraba nabufungurwe Release Barabbas. turekurire baraba Release our Barabbas. turekurire baraba Release our Barabbas. yesu ndawe yishe Jesus never killed ariko anyone, baraba yarishe but Barabbas killed so yesu many ndawe people. yivye Jesus never stole, ariko baraba but yarishe Barabbas stole. yesu ndawe yakubise Jesus never beat anybody, baraba yarakubise but Barabbas beat people. yesu yarabagaburiye Jesus fed them. baraba ndawe yagaburiye Barabbas never fed yesu anybody. yarabakijije indwara Jesus healed the sick Baraba people. ndawe yakijije Barabbas indwara never healed anybody. yesu yarabubakiye Jesus built for baraba them. ndawe yubakiye Barabbas never built for anybody. hayi Oh, haleluya man. yesu yafashije abapfakazi Jesus helped the widows. baraba ndawe yafashije Barabbas never helped anybody. yesu yakoze ibitangaza Jesus worked miracles. ariko nayo baraba ntacyo yakoze Barabbas never did anything. ariko kuko rubanda nabo bari mu But bagamba because the crowd were included in baravuga the ngo betrayal, tubohorere baraba they said, bora release baraba Barabbas. yesu nabambwe Crucify Jesus. yesu nabambwe Crucify Jesus. baraba nafunguke Release Barabbas. baraba naze Release Barabbas. baraba nagaruke Bring Barabbas for us. ayo ni amagurupe akomeye Those were tremendous groups yagambaniwe yesu that betrayed Jesus. yagambaniye They yesu betrayed Jesus. ayiya bwana sifiwe Praise ariko God. ubugingo bwacu burakomeye ba You know, our soul are really ariko rejoicing. ubugingo bwacu burahambaye Oh, it's really highly ubugingo exalted. twahawe There's life that we've been ni given. ubugingo bwifuzwaga ko bushira It's a life that wanted to be exterminated, bumazwe n'aya magurupe to be finished with these groups. izi gurupe These groups, zari zifite umugambi they were having a target wo kugira ngo bamareho yesu to execute and completely destroy bamurimbure Jesus, utaboneka destroy him forever. iyo usoma mu gitabo cya yeremiya When you read in the book of Jeremiah, ibice 11 chapter 11, umurongo wa 19 verse 19, reka mbasome let me read it, mwumve umugambi so that you may understand aya magurupe yari afite kuri yesu the plans that these groups had for Jesus. aya magurupe yari afite kuri yesu These groups, what they were having, tubisanga muri yeremiya we can see that in the Jeremiah 11:19 11:19, na yesaya and also Isaiah 53 umurongo wa 8 Isaiah 50 verse 9. reka mbasome Let me read the mwumve uwo mugambi bari so bafite that you can understand the plan, the actual plan they were aya having. magurupe These plans, yari akomeye mu banyesiraheli these groups were very strong groups. yari akomeye bitangaje They were very strong. bibiri iravuze ngo The Bible says, ariko nari meze nk'umwana w'intama woroshye ujanywe kubagwa kandi sinari nzi ko bangambaniye bati turimbure iki giti n'imbuto zacu yesu bari bafite kumurimbura ngo n'imbuto zacu they wanted to destroy Jesus with his fruits. turimbure iki giti n'imbuto zacu Destroy this tree with its fruit. tumuce mu gihugu And destroy him utterly in the country. cy'ababaho
in the country of the living, kugira ngo so that izina rye his name ritongera kwibukwa na may buke. never be no more remembered. Bari bafite kugira ngo bamareho They wanted Yesu ntiyashatse, ni nguko kwa Yeremiya. to destroy Jesus. Jesus never got married. He was Yeremiya like bakaza Jeremiah. bafata bakamukubita bakenda kumwica, Could beat Jeremiah up to death bafite ko atibukwa nta mwana yagiraga nta mbuto with yagira. the intention that he will never be Izi remembered. gurupe nazo zari zifite umugambi So these groups, wo kumaraho izina rya they Yesu Kristo, wanted to utterly destroy the name ngo of Jesus, rikibagirana, ngo n'imbuto ze zikibagirana. together with his fruits. Yesu They utterly bamufashe. destroyed. When they arrested Jesus, Imbuto ze zari abanyeshuri, his fruits were his disciples. bajya abanyeshuri I biwe, mean, his disciples, ngo baratatana they baragenda, scattered. bari bamazeho imbuto ze, And so the fruit was utterly bari bafite destroyed. umugambi wo kumaraho. They were having a plan to destroy it. Soma Yesaya ge wumve. When you read Isaiah, Dufite ubugingo bukomeye ba, dufite ubugingo bukomeye dukomora muri life is Kristo firm Yesu, in Jesus Christ. utangaje cyane. Very powerful. Yo, agakiza dufite kararyoshe ni keza ma, The salvation we have in Jesus, kuko kavuye mu bikomeye. because it came out of Sakoroheje, It's sakoroheje. not an easy thing. Ntawagambanirwa n'aba bantu gusa, si umuntu usanzwe, No simple person can be betrayed. kandi by umugambi these bari people. bafite ko ari And the ukumaraho, plan they had was to ariko Yesu destroy. arahambaye, But Jesus is strong. Yesu arakomeye. He is strong. 53 umurongo w'umunani, Isaiah 53. Bibiri iravuze ngo guhemugwa no gucirwaho iteka nibyo zamukujeho. Guhemugwa no gucirwaho iteka nibyo zamukujeho. Yesu amaze gufata guhemugwa kwacu, no nibyo zamukujeho. Mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima? Muri icyo gihe ninde wamwitayeho ko yarakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro z'ubwoko bwe? Ntawamwitayeho ngo kuko yarakuwe mu isi y'abazima kandi ngo akubitiwe ibicumuro z'ubwoko bwe. Nobody cared about him in that instance. Yesu baza bamugirira ubwo bugambanyi bungana gutyo, People were betraying Jesus. atarigeze akora icyaha, He didn't commit any sin. ahubwo zari ibyaha It byabo, was their sins. ariko ngo ntawigeze amwitaho. But nobody cared about him. Bamugiriye umugambi wo kumukura mu bisi mu They were bazima, having a plan to take him away out of the living, mu isi y'abazima bari out of the bamukuyeho. land of the living. Yesu bari bafite plan yo kumukura mu So isi they were y'abazima, having the actual plan was to ariko take him ndashima away. umwami Yesu But ufite I thank imbaraga, God who has the strength. ndashima Imana Data, I thank God. ibyo zose ntibizigeze bigerwaho, All of that was not ahubwo reachable. Yesu yagwije imbaraga, But then Jesus grows stronger. agwije He imbaraga. grew stronger. Bibiri ivuga ngo The Bible says uyu mugambi ntiwigeze ugerwaho, this plan was not taken in consideration. ahubwo Yesu yaramamaye. But then Jesus became Bari bafite more umugambi wo firm. kumumaraho ngo izina rye They risibagirane, wanted to destroy his ngo name n'imbuto yiwe and isibagirane, his fruits. ariko Yesu yaramamaye. But he became more Yesu arazuka famous. aramamara. And he rose again and Yesu became more arazuka famous. aramamara. And he became more famous. Bwana asifiwe sana. Amen. Bibiri itubwira mu gitabo cy'Abaefeso The Bible tells us in the book of Ephesians, ibice 2 umurongo wa 5, chapter 2, verse 5. ibice 2 umurongo wa 5. Chapter 2, verse 5. Ephesians 2, 5. Yego. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5. Philippians 2, 5, sorry. Yego. Philippians 2, 5. Yego soma. It says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. 6. Yego. Who being in the form of God, thought it not to be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and he was made in likeness of men.
umunani 8. And being found in fashion as a man, Yego. he humbled himself and become obedient unto death, yego even the death of the cross. icyenda 9. Wherefore God also has highly exalted him amen and given him a name which is above every name. haleluya Amen. bibiri iravuze ngo mugire wa mutima wari muri kristo yesu The Bible says, have the mind of Jesus Christ. nubwo bari bafite uyu mugambi You know, although they were having this plan, yesu yari afite umutima mwiza Jesus was having a pure heart. ngo nubwo yabanje kugira ngo akamero k'imana Although he was likely numva as God, umutima yari afite that was the kind nubwo of yabanje kugira akamero k'imana although he was ngo ntiyatekereje ko yuko guhana n'imana ari ikintu cyo he kugundirwa didn't take that in consideration. ngo ahubwo But yisiga ubusa he made himself of no ajana reputation. akamero k'umwana And k'umugaragu he took w'imbata the form of a servant of man. agira ishusho y'umuntu And he looked like a man. kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu And when he looked like a man, yicisha bugufi he humbled himself. araganduka And he was ntiyanga obedient. no gupfa And he died. yesu ndiyanze gupfa He ku didn't bwacu refuse to die. yesu ndiyanze gupfa He didn't refuse to die. ndetse ngo urupfu rwo ku musaraba The death on the cross. rukoze isoni The shame numva kind of umutima death. yesu yari afite That was the heart wo Jesus guca had. bugufi The w'urukundo humbling heart rutangaje of extremely ngo love. nicyo cyatumye That's why ngo imushyira hejuru God exalted him. n'iki cyatumye yesu amushyira That was hejuru the reason God ibyo exalted bari him. bavuze ngo bamumareho When they wanted to completely destroy abagambanyi ngo him, ashire and the ariko ngo betrayal imana to yari end, imufiteho umugambi but God was having ngo a plan. kubera ibyo umutima yari afite Because of the heart he was carrying, aravuga ngo bituma imana imushyira hejuru cyane God exalted him ngo high ikamuha izina risumba ayandi mazina and gave him a name higher than any izina other risumba name. amazina A yose name higher than ngo any kugira other ngo name. amavi yose So that every knee amupfukamire mu will izina rya bow yesu in the name of Jesus. ari ibyo mu ijuru ari In ibyo mu heaven ijuru cyangwa ibyo mu isi And on earth cyangwa ibyo munsi y'isi and under the earth, kandi indimi zose that every time zihamya yuko yesu ari will uwiteka confess ngo imana data wa twese that Jesus is Lord. ihimbazwe Hallelujah. yesu ahabwa izina riruta ayandi Praise mazina God. Jesus was given a name umugambi above all wabo other names. ntiwabugikiyemo And their plan was cancelled. yesaya 53 Isaiah 53, 12 12, 52 13 52, 12. nanone uzohasanga uburyo imana yashyizwe hejuru You will also Yes, find yes, how yes. Jesus was exalted yesu high. yashyizwe hejuru Jesus was exalted high. umugambi waba Their plan ntiwigeze ushyirwaho was not taken in consideration or ngiye completion. kubabwira rero icyatumye umugambi waba I udasohora want to tell you the reason why their plan was not taken or carried on. yesu yarabihemuye ku mugaragaro Jesus nullified all mu muzuko wiwe through his yesu resurrection. ahabwa izina riruta ayandi mazina Jesus was given a name above all names. ahabwa izina riruta ayandi He yose was given a name above all kandi names. iryo zina aramamara And that name became more famous. ahabwa izina He aramamara was given a name. bibiliya yavuze ngo The Bible says, abari mu isi they that are in earth, abari mu ijuru in heaven, abari munsi y'ikuzimu under the earth, abo bose baramumenya all of them they knew him. yaramamaye aho He hose was popular. yesu yaramamaye aho hose Jesus was famed. ubugingo dufite The life of which we have, ubugingo dufite the none life we have now, ni ubugingo dukomora is the life that we take mu muntu wagambaniwe n'abo ngabo in the person who was betrayed. umuntu wananiwe uwo umugambi w'aya makundi The person whom all their plans didn't work out. rero n'ubu ngubu nubwo yobaho Even today, although we may have betrayers, abarimwo kirisitu they that have Jesus nta Christ, kizabuza ku mugambi w'imana ugerwaho nothing will make them not wo preach the kuzabana message of n'abana God. b'abantu God will live together with yesu people. azabana imana izabana Jesus n'abantu will live with his people kubera kristo yesu because of Jesus Christ. bwana asifiwe sana Praise God. bwana tukuzwe Amen. aba bantu bagira umugambi mubi cyane You know, all these people, they have an evil plan. hari akantu nari nsize gira nkarangize There's one thing I left gira behind. I ninjire want mu to finish gusoza As we sozereza mu concluding- kuzuka kwa kristo yesu concluding on the resurrection of Jesus. ngo yesu amaze guhambwa When Jesus was buried, yosuwa Joshua ari matayo
Matthias, yesu amaze gucikana when Jesus had ceased, ngo aja gusaba umurambo we. Joseph went to ask for his. Bibiri itubwira ngo umugabo yari umugabo mu bakire b'ico gihe. The Bible says he was a rich man. Ariko mu nama yabo bose bakuru bose baza bagambanira Yesu. But in the council of all the betrayed people, he was not included. Bibiri ivuga ngo yari umwigishwa wiwe gwihishwa nti yarazwi. The Bible says he was one of his disciples secretly. Ariko ngo yubahaga Imana. But he was a person who was obeying God. Bibiri niko yambwiye ngo yubahaga Imana. He was an obedient person to God. There are people who obey God although they may not see, in so many activities. There are people without hypocrisy. So he went and begged for the body of Jesus Christ. And he went to Pilate and begged for the body of Jesus because he was having a tomb and he was having a better tomb reserved for him. So Pilate offered Jesus his body to him, and he gave the body of Jesus to him. He took care of that body because he loved Jesus. He took linen clothes and wrapped the body of Jesus through. It was not allowed in Israel to touch the carcass. Nobody could wash the body. Like now they wash the dead body and they will, and then close it. They couldn't touch that. So that was the reason they could look for perfumes, nice perfumes, and spray on the body. Because nobody was allowed to touch the body. So they brought expensive perfumes and the best linen, and they wrapped Jesus through. And then he went and buried him. He buried him, was on Friday. And when he buried him, he went home. There was so much sorrow in the disciples of Jesus. Unspeakable sorrow. Unspeakable sorrow. To the all disciples of Jesus. All of the disciples of Jesus. All the people who had faith in Jesus. All of them were really in agony. They were in agony. We heard some of them who had in Damascus. They went talking about Jesus and they were so sorrowful. That's when they killed Jesus already. Jesus was in the grave. That was the rumors all over Israelites. It was all over the Jews. They were extremely painful. The believers were really disgraced. The Bible says the day they crucified Jesus, all the believers, Maria Magdalene, Mary Magdalene, and all the disciples of others, they could see him on the crucifixion. They were really disgraced. They were sorrowful about their Lord being hanged and died on the cross. Because the people who betrayed Jesus, they understood that it was over. And they were saying, prophesied will come. They knew that Jesus said, a son of man should be betrayed, should be crucified, and spend 3 days in the grave, and then come out of the grave. Come out of the grave the third day. They knew it. But they didn't understand that it was ever for him to be arrested. Because they knew that he was calling himself a king. And the child of God can never be arrested. But Jesus humbled himself. He humbled himself. Each and every day. Yes.
looking for me. ibyo byose yesu yaza abikora gushaka Jesus was doing all of yesu that yaza gushaka abakristo bene data because he was seeking yesu for yaza the Son of gushaka Man. mwana w'umuntu He was seeking for you. mwana w'umuntu wewe wirengagiza yesu Oh, Son of Man, Wewe who is wirengagiza urupfu rwa denying Yesu. Jesus. Who is wewe wirengagiza denying kuzuka kwa yesu the resurrection of God. yesu ni wowe yaza ashaka Jesus was looking for you. yesu Jesus, bibiri iratubwira ngo the Bible says, bagira agahinda yesu arabambwa they were really sorrowful because Jesus was arapfa baramuhamba because Jesus was buried. bamaze kumuhamba And when they arrested him, yohana yari aho John was there. amukurikirana Was atigeze ahapfa following him birije tubwira ngo hamwe n'abandi bigishwa ba mariya together with other disciples. ngo abone aho Mary, bamuhambye they saw where they buried Jesus. aho yosefu amuhambye Where Joseph buried Jesus. amaze kumuhamba And when he buried him, ngo arahaguma he stayed there. habaye kuwa gatanu When it was on Friday, saa 11 kandi 5 p.m., kuko nicyo umunsi w'isabato watangiraga that was the day where the Sabbath kandi day was isabato about yari to ngombwa start. ngo abantu bose baruhuke And on the Sabbath day, everybody was going to take a rest. ngo yohana atigeze arya natangaye John didn't even eat. mbonye filime uriya mugabo wayikinye yanejeje When cyane I saw the movie, mani mu mugisha mwinshi cyane I really was happy about kuva it. na kane From Thursday, bafata yesu saa from the 11 time they took Jesus 5 p.m., yesu yohana yamaguma aramukurukira John followed him. ngo ntiyigeze arya He never ate. ntiyigeze anywa He never ngo ate. kubera gukunda yesu Because of how much he loved ariko him. yari inshuti yereka He was mukunde loving to birije Jesus. ivuga ngo yari aba mu He was gituza his cya yesu friend because he could spend all yesu his life yamwitaga in ngo his mwanafunzi bosom. mupendwa Jesus called him a loved disciple. ngo kuwa gatanu On Friday, ngo yari kumwe na gayo he was with gayo uwo yesu yakijije Guy, the one that Jesus healed. aramubwira ngo gayo we And he said, ngo isabato irabaye the Sabbath is here. none ga njyewe ndagiye And I am going. reka nje kuruhuka kuko ari umunsi I w'isabato am going to rest because it's a Sabbath ariko day. ku wa mbere w'iminsi irindwi But on Monday, kare kare early in the morning, tuzogaruka dusubire kumva ya yesu we'll come back on the grave of Jesus. aragenda Went back home. biriya avuga ngo agenda ahura n'abo yesu yagiriye neza He went meeting the ngo people. bose that Jesus bamufitiye served agahinda them. kanini All of them painting. ahura n'urya yesu yakirije wavutse ari He impumyi even met with the people that Jesus healed. who was aramubwira ngo blind. tubabaranye nawe yohana we And he said, we together with you tubabaranye in nawe pain. We together with you in pain. turamuzi yesu twese We know all Jesus. yari umwami He wacu was our Lord. ukomere Stand strong. komere Stand strong. ngwino nkugaburire Come, I'm gonna feed kuko yari you. ashonje Because he was hungry. yohana aragenda So John went. umunsi wa gatandatu yesu Next day asiba on Saturday, asiba mu mva Jesus spent it again. asiba mu mva mu gitondo Early in the morning. ariho dusoma turangiriza none We're gonna read and finish there. haleluya Hallelujah. aba bagambanyi ikintu bakoze kandi yesu ari mu mva kuwa gatanu The betrayers, what they did when he was elsewhere, still in the tuza grave. gusoza dusoma yohana 20 We will finish reading John 20. yesu ngo aba bagambanyi ngo kuwa gatanu baja kwa pilato ngo gusaba abasoda baravuga ngo yesu hariho inkuru z'uriya mubeshi zivuga ngo azagira iminsi 3 uwa gatatu azuke tinonega uriya mubeshi ngo yesu ni umubeshi we ariko mana So we the high priest, they went and said to Pilate, give us soldiers kugira ngo to duhetse guard the ikinyoma tomb, ikinyoma cy'uriya mubeshi so that the rumors may not spread that he abakuru rose b'amadini again. basaba abasoda So they asked for baravuga ngo soldiers. duheze abarinzi baje kurinda iriya mfa Give us the guard who will guard that tomb. pilato abayesa So abasirikare Pilate gave them soldiers. bajana abasirikare babarindisha imva And they took soldiers to the tomb. ngo bongera ngo bashyiraho ubushishi And they even, covered it with mwumva extremely agakiza stuff. kacu aho katurutse Imagine God. yeme nimutekereze agakiza kacu katurutse Think about where we took our salvation. yesu agambanirwa n'ibyo bikundi bitanu bikomeye by'abanyisiraheli Jesus being betrayed. Z'abayuda. The 5 groups of yesu Jesus. agirirwa umugambi wo kuvuga ngo izina rye risibagirane azahanagurwe ngo n'imbuto ye izashire with an intention to blow out his name. mwumva agakiza kacu aho kaza Can you gaturuka imagine our salvation where it came from? barongera bafata imva So they took again the tomb imva bashyiragaho ikibuye hejuru and they covered it with a very big stone. kiremereye ngo kubwo kurinda abajura ngo bahungabanye imirambo yabo A heavy y'abayuda stone.
imirambo y'abayuda ngo tihungabane so that nobody could abizi steal away cyangwa the inyamaswa so that nobody could steal it or the ariko animal. ngo ntibarekeraho ngo bumve ko icyo kibuye gihagije kuko n'ubundi cyarindaga abajura But they never thought that stone was enough. bongera bashyiraho ikindi kintu ubushishi They even again, melt it with some sinzi uko stuff. nobyita nimba ari ugusimanta barahuza neza They paved the tomb very well. barahuza ikibuye giteretse hejuru y'imva n'umunwa w'imva with the tomb. mwumva agakiza kacyaho kaza kafa Can you imagine what was nguko baba bashakisha gusa ngo yesu utakazuke They just wanted kandi Jesus not to come out of the mwibuke ko grave. pawulo yavuze Remember Apostle Paul said, yaravuze ngo he said, niba tubwiriza niba yesu atarazutse if Jesus was not niba yesu atarakazuka atubwiriza nubwo ubusa the gospel we preach ngo is in turaba vain. kugirirwa imbabazi nk'abandi We bose are pitied turaba people. kugirirwa impuhwe Pitied people. kuko nta kuri kuba kurimwo Because there is no truth. ariko mwumva agakiza kacyaho But kavuye the gospel we preach, kugira ngo that's agakiza what's there. dufite none kabe ari original The salvation we have is kadakoze original, isoni which is not ari shameful. imbaraga It y'imana is the power of ihesha God umuntu wese gukizwa that gives everybody to be saved. barafunga n'ubushishi They paved it with different stuff kugira ngo yesu utazuke so that Jesus will not come bazana out. abasoda And bakomeye they brought soldiers. babashyiraho ngaho They put them through yesu ntazuke so that Jesus could never come out of kugira the ngo grave. agakiza katuzuke So that the salvation will never be complete. Ah! Hallelujah. kugira ngo agakiza So katuzuke that the salvation will kugira ngo never be yesu atamamara complete. So that Jesus will kugira never ngo be izina ryewe famous. ridashyirwa So hejuru that his name will never be kugira ngo exalted. tutaronka agakiza So that we never receive ariko salvation. yesu kuko imana igira neza But because our God kubera is ko imana merciful, idukunda cyane and because our God loves us yavuze ngo so, kuko nakunze abari mu and isi he nshya said, because I love zatumye people ndanga more, umwana wanjye that w'ikinege I gave my only kugira ngo son, umwizere wese that atarimo whosoever believes in ahubwo him ahabwe ubugingo buhoraho should receive eternal life. ibyo ntibyabaye ikibazo That wasn't a problem. ibyo ntibyabaye impamvu That wasn't really the ibyo reason. ntibyigeze bimufata That never got to Jesus. dusome iri jambo gira nsosi Let's read this word as I'm clunking. agakiza karakomeye we Their salvation is powerful. ponele proparizala Hallelujah. forme goli de jala Hallelujah. andisala Yes, boridastas Jesus. agakiza ni keza we Their salvation is better. karakomeye we It's so powerful. yesu akomeye we Jesus is strong. kavuye kure we It's from far away. polme risala Hallelujah. n'akagaciro we It's so valuable. domele sankiraredas Yes, Jesus. dusome ijambo ry'imana Let's read the word yohana in the book of John. urashobora gusoma wihuta You can read there. umfashe Yeah. anezerewe cyane I'm so yohana glad. igice cya 20 John 20. dusome neza tugeze ku 18 igice cya 20 umurongo wa mbere tugeze ku 18 dusose yesu uraryoshe yesu uri mwiza yesu watugiriye neza izina ryawe rihimbazwe kuwa mbere w'iminsi irindwi The first day of the week. mu rubungabungo mariko yaravuze ngo ari ku museke It was in a dawn. hatarabona neza butaracagurikana neza While it was still in the dawn, mariya madagarena Mary Magdalene aja ku gituro went on the tomb. aho ari ku cyumweru mu gitondo It was early in the morning, and she ashitse ngo asanga igitare cyari birandutse cya kindi cyakuweho nubwo cyari kiriho ubushishi nubwo cyari kiriho abasoda ariko cyari birandutse found the stone was rolled, although there were soldiers to guard it, and it was paved, but it was rolled. arirukanga asanga petero na wa mwigisha yakundaga She ran away and found Peter with the disciple that Jesus loved. arababwira ati nimwumve inkuru nziza we z'umunezero wabaye ku itorero hopera kola kasikaira bakuye umwami yesu mu gituro Stole the body of Jesus out of the grave. ariko sinigeze menya iyo bamushize And we do not know where they take him away. ntiyaza yizera ntiyibukaga ko yesu yababwiye ngo ku munsi wa gatatu nzozuka She couldn't remember that Jesus told them that the third day he will rise again.
Petero arasohoka na Yohana baja ku gituro. So Peter and John, they went to the grave. Biruka bombi icyarimwe bari bumvisha amakuru adasanzwe, ariko ni ngaho Petero na Yohana bari bibutse ko Yesu agomba kuzuka. So they ran together, Peter and John. Bikonza mbitekereza iyo nsomye aha ndanama numva ko bamye bibuka ko Yesu yababwiye ngo ku munsi wa gatatu nzazuka. I think that these guys, they got that Jesus told them that he will rise again to the third day. Iyo Yohana yarakiri mutoyi wariruka cyane asiga Petero yari umusaza agera ku gituro. John was the first one to get to the grave because he was still young. He was having the vigor to run away. And so arunama arareba mumfa. So he looked in the grave. Abona imyenda y'ibitare ishizwe hasi ariko tinjiramo. Uwo ni Yohana. So John saw the white sheet dropped down, but he never got in. Hanyuma Simoni nawe araza nyuma abarashitse. Then Simon Peter came after. Iwarinjira abona ya myenda ishizwe hasi. He as well entered in the tomb and saw the white clothes dropped down. N'igitambara cyari mu mutwe wa Yesu cyari ukwacho kitashizwe hamwe n'imyenda y'igitare. And even the cover that was on Jesus was set aside. It wasn't together with the same sheet kind of clothes. Nubwo ngubwo Yohana nawe arinjira nawe yaramubwiye ukuntu yasanze imyenda ya Yesu ntiyari isa n'umuntu wibwe, ntiyari asa n'umuntu bivye, kubera ko imyenda yari izinze imeze neza n'igitambara cye cyari kimeze neza, nta kintu na kimwe cyari gisa n'igifite akavuyo kaho yagiye ahunze cyangwa bamuteruye. Yesu yazutse ku mupango. Sema amen. Amen. After John got in, they found everything was set in order. Either the sheet and the cover of Jesus, everything was set on order. There was no disorder in that tomb. That shows that Jesus pre-planned everything. Hanyuma abibonye ngo yizera ibisabwiwe no wa mugore ko Yesu atakiri mu gituro, ariko yari yizeye ko Yesu yazutse kuko yabivuze. So when they saw it, they believed what was told by them by Mary. Ibyo ngibyo rero bari batarabimenya neza, wa mudamu yari ataramenya neza ko Yesu akwiye kuzuka. Because they haven't understood well the scripture. Ariwe Maria. Komeza. Abigishwa barataha baragenda basubirayo. Uwo ni Petero na Yohana bagiye, Maria wasigara ku gituro ararira. Ararira iyo Bibiri ivuga kurira. Yeah, when the disciples went back, John and Peter, when you read everywhere and you find there is arashobora kubikora avuze ku ijwi rirerire cyangwa rigufi, ariko bari umubabaro uteye ubwoba, kuko muri Yohana 11:33 nawe wasanga kurira. Maria aririra, musaza we na Yesu arira. Iyo muri Bibiliya havuzeho amarira aba ari umubabaro uteye ubwoba. When the Bible speaks about tears and groanings, that is unspeakable, exceeding sorrow kind. Yego, ararira Maria araboroga kuko yarabuze umwami Yesu. And so Mary cried and cried because he had missed his Lord Jesus. Kubera uburyo yaramukunda. And the way he loved him. Arira arunama kandi arasubiraje kurunguruka ngo reka arebe ko umwami Yesu atakirimwo. And she cried and went again. She wanted to see in the tomb either if Jesus wasn't there. Yego. Abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bari bicaye muri cyo gituro. By the time she looked in, she could see two angels wearing white garments.
umwe yari ku musego undi akaba munsi ku mirambizo. One was way to the head of Jesus, another one to the way of the feet of Jesus. aho intumbi ya Yesu yari ishizwe aho intumwa ya Yesu yari irambitse. Where Yes. the dead body of Jesus was. baramubaza bati And then they asked her, mugore baramuhamagara ngo mugore, bari bashaka kumuheza message. Uyu yari yanze kuva kumva, yari yanze kuva kumva, yari yanze kuhava kubera umubabaro. Baramubwira amakuru. and then they asked her, woman, urarizwa n'iki Urarizwa n'iki why Mariya? are you crying? arabasubiza ati And she answered, nuko bakuyemo umwami wanjye Arabasubiza ngo ko murambaza ngo ndarizwa n'iki? Umwami wanje atakiri hano, tawe mbambona narinje kumureba. it's because they've taken away the body of my Lord. nanjye sinzi aho bamushyize I do not know where they put her. They put him. Ndamushima cyane Mariya, ndamukunda, nzomubona mu bwami. I love Mary so much. Mariya wakunze Yesu ari muzima, araguma aramukunda yapfuye, abandi bigishwa bose bagiye. Ariko Mariya wizeye Yesu arahetse. Mariya Oh, Mary. aravuga ngo se nobuzwa n'iki kurira umwami wanje atari hano kandi ntazi iyo yagiye. And she said, how could I not cry when my Lord is not here? And I do not know where they put him. Yego, amaze kuvuga atyo arakebuka arangije kuvuga gutyo arahindukira. After saying that, she turned back. abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we Abona uruhande rw'iwe Yesu, nawe Yesu yanga kugenda atabwiye Mariya kubera umubabaro Mariya yari afite n'urukundo Mariya yamukundaga, arira aboroga ari kumva. Yesu yavuye mu gituro yanga kugenda atiyeretse Mariya. Amen. And when she turned, Yo ariko Mariya number 1 Yesu yiyeretse. imagine Mary was the first person that saw Jesus. Kubera urukundo Mariya yakundaga Because of the Yesu. love that Mary loved Bakristo Jesus. dukunde Yesu. Our friend, let's love Mukunde Jesus. Yesu. Let's love Jesus. Mukunde Yesu. Love Jesus. Mukunde Yesu. Love Jesus. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki urashaka nde Yesu aramuvugisha, aramubwira ngo Mariya urarizwa n'iki urashaka nde? And then Jesus said, Mary, why are you crying? Who are you looking for? yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba aramubwira ati mutware niba Ari wowe wajanye umwana. ajyanye ahandi mbwira aho umushize nanjye mukureyo Yo ariko Mariya yarantangaje Mariya. I'm really amazed with Mary. Ariko Mariya we. I'm really amazed with her. Mariya nzokubona mu bwami bwo mu ijuru. One day I hope I will see Mary. Aramubwira ngo wumva uwo ni Yesu yasabwira. Aramubwira ngo yamubonye ko ari umurinzi w'agashaka. When she saw Jesus, she thought he was a gardener. Yo bari we wamutoye. And she thought he might be the one. Mbwira aho wamushyize ndamukurayo. And he said, tell me please where you put Jesus. Ndamukurayo ndamukeneye. And I'm going to take him away. Mariya yaragikenera Yesu. I need him. So. yaragifite ubwuzu, yaragifite inzara n'inyota ya Kristo. She really wanted Jesus. Nimugire inyota ya Kristo, nimukunde Kristo. May you have the hunger and Bene the thirst data of tugere ku Jesus. rwego rwa Mariya. So that we may get to the level of Mary. Mariya aramubwira ngo niba ari wowe wamujanye, And Mary said, if you, the one who took him away, nyabuna nyereka aho ari, please show me the way where you kandi nimara ndajayo, And I'm going to go there. ndajayo mukureyo, And I'm going to take him out. kuko of there. ndacyamukunda umwami Because I wawe. still love him so. Yesu aramubwira ati Mariya Mariya arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati rabuni anyongeye kumuhamagara, Mariya aramumenya. And now when Jesus told to her friend, she recognized Mary. Aramwitaba ngo Rabuni. And she said, Rabbi. Rabuni ni data. Oh, Rabbi, teacher. Ni data buja n'Imana. Oh, Lord, master. Aramubwira kuko Yesu yakaza ababwira ngo umbonye ababonye data. And she said, oh, that's the son who's seen the Father. Mariya bakera afatanyije Yesu n'Imana bose arabakiriye. And Mary embraced him together with God. Kuko niyo ryari isezerano, Because that was the promise. niyo yari That gahunda was the plan. yuko umwana w'umuntu That the Son of abana Man n'Imana will live biciye together muri Kristo Yesu. with God through the reconciliation. Mariya barakiriye we. Then Mary grabbed him. Imana rurema. He grabbed God. Imana He rurema. grabbed God too. Imana yaremye ijuru He n'isi. grabbed him.
haleluya. Amen. yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data. Yego. And then Jesus said, don't touch me because I haven't ascended yet to the Father. ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, Yego. kandi mu mana yanjye ariyo mana yanyu. Yego nuko. Hagarara. Ayo magambo Yesu yaramubwiye. Yesu yari yanze gusa kugenda. Yari yanze kugenda atamaze agahinda ka Mariya. You know, these words that Jesus said, Jesus didn't want to go before finishing the pain and the sorrow that Mary had. Ariko Yesu ni mwiza aradukunda. Jesus is a loving Father. Yesu warukize imbugita zino, yarakiza ibipasu n'inkoni zino. Imagine he has first knives and arrows and tremendous pain. Ariko akamaguma gahagarara akanga kwama yiruka ngo atahe. But still he didn't want to leave the world. Yamavuga ngo sinogenda ntamaze agahinda But he said, I kabera. can't go and ascend to the Agahinda Father k'itumwa unless I show bafite myself to the Mary. sinozamuka ntakamaze. I have to finish the sorrow. Kandi zari zanditswe ko agomba kwinjira ahera hamwe nababwiye kare. It was written that he should ascend into the Holy of Holies Akayinjira n'amaraso yiwe. and enter with his blood. Zari ngombwa ko Yesu azuka ubwo ngubwo. It was meant that Jesus was going to raise Ubwo akazamuka direct akaja ahera and go straight away to the Holy of agasanga Holies. Imana kuko azaba yinjijweyo n'amaraso ye atarayibitunga. Find God with his own blood. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana. The blood of the Lamb of God. Atari w'icyaha atari w'ikibi. Without blame and sin. Yesu yari afite kwinjirana mu bwami bwe. Jesus was going to take that into the Kuko umutanzi mukuru dusoma mu Baheburayo winjiranyeyo amaraso ye ni Kristo Yesu. because when we read in the book of Hebrews, Ariko aravuga ngo Jesus sinogenda went there. ntamaze agahinda And he said, I can't go there unless ntamaze agahinda k'intumwa. I have to comfort my Abankunze we. disciples. They that love me. Yesu yaradukunze we. Jesus loved us. Aravuga ngo tunkoreho Mari. And he said, don't touch Nubwo me, Mary. nguvugishije ngakwiyereka. Although I've manifested myself Kuyeretse to you, bitari nko muri gahunda. I have manifested myself None to ga you. mama Therefore, uguge neza. please Genda uvuga amakuru meza. go and tell the people, go Ubwira abigishwa bose. and tell my disciples, Igalilaya ngo duhurire i Galilaya. tell them that I need to meet them in Galilee. Ubabwire ko nazutse. And tell them that I'm Ndi alive. muzima. I am alive. Ayo ni amakuru y'impamo. That's the truth. Genda ubabwire. Go and tell them. Mukanya ndaje turahurirayo. I'm coming in a while. Ndaje turahurirayo. And I'm going to meet you there. Mariya aragenda. And Mary went there. Yesu nawe arazamuka atanga raporo. And Jesus went into heaven and gave the report. Bibiri iravuga ngo ageze ku bigishwa be. But the Bible says when he got unto his disciples Arababwira amakuru. and he told them the story. Ngo abatekereza ngo iby'umwami we yababwiye. And he told them everything that the Lord has Nashaka told him. kuvugaho ibintu bikeya gusa kabingahe. I want to portray a few things before we move on. Mu kuzuka kwa Yesu ico bidufitiye. What the resurrection of God Yesu does yarazutse for ibyo ni us. itangazo rinini The cyane. first announcement is that Jesus rose again. Yesu ni muzima. Jesus is alive. Yesu ari iburyo bw'Imana data. He is standing on the right side Yesu of God. yarazutse. He is risen Itorero rirateturuka. and the church was redeemed. Itorero rishira umugayo. And the shame of the church Nta was mugayo gone away. dufite. We do not have shame. Nta funwe. We do not have disgrace. Ifunwe ba Petero bari bafite. The disgrace that Peter had before. Yesu yarazutse ararima. When Jesus rose again, he blotted away. Biratangaza aba bose bamugambaniye bya bikundi bitanu twavuze. And all of the 5 groups of which we spoke, they were Bitangazwa n'imbaraga z'Imana zazuye Yesu They Kristo mu were bafu. amazed by the power of God which rose Jesus. Kuko Yesu yakaza ababwira ngo niwe kuzuka. Because Jesus once told them, Kandi I ni nawe am the bugingo. resurrection and the life. Kandi ngo uzapfira muri wowe wese azazuka. And he who dies in me will rise again. Iryo ni funwe twakuweho. That disgrace was taken away. Izo ni soni That twakuweho. shame was taken away. Kubera ko dufite Kristo Because we've got Christ Jesus. yazutse. And he rose again. Yesu When yazutse. Jesus rose again, Yesu yarazutse mu gitondo. Jesus rose again early in the morning. Atambagira Yerusalemu And he walked through Jerusalem hamwe n'abera. with the saints. Kuzuka kudufitiye umumaro kubera. Resurrection is very important to the Icya Christian. mbere Number 1 ni ukwera is
To be sanctified or to be holy. nukwera tukemegwa n'Imana. Is to be holy and be. Yarangije umurimo huduma ye, Jesus finished his assignment gupfa no kuzuka, to die and rose again. kugira ngo tugire kwera kuzuye kwemewe So n'Imana. that we will have holiness which is accepted by the standard of God. Ukuvuga ngo gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe That means that the death and the resurrection of Jesus, biduhaye kwemerwa n'Imana, it gives us the completion acceptance with God. kandi twemerwa mu kwera. And we are accepted through the sanctification of Jesus. Pasaka rero iyo y'umwami Yesu Kristo ihabwa icubahiro. Therefore we praise the Passover of Jesus Christ. Icya kabiri, Number 2, tubisanga mu Efeso ibice bibiri. Usomye icyo gice cyose uzasangaho uko Yesu yatugiriye ubuntu, nta mana rurema twagiraga, ariko ku bwa Kristo Yesu, kubw'urupfu rwa Kristo Yesu turemegwa, duhabwa rero kwemerwa n'Imana, kwera turemegwa n'Imana. Number 2 is found in the book of Ephesians chapter 2, where the grace of God is spoken, how we didn't deserve that, but by his grace of his death we were accepted by God. Niuta icya kabiri, umuzuko wa Yesu Kristo cyangwa urupfu no kuzuka kwa Kristo bidufitiye ng'umumaro mu isi. The other thing that the resurrection of God has for us ni ubutsinzi bw'iteka mu isi. is the victory forever on earth. Dufite ubutsinzi bw'iteka mu We isi. have eternal victory on earth. Tituzotsindwa habe namba, We will never be defeated kuko Yesu anymore. yaratsinze. Because Jesus Yesu defeated. yatsindiye ku musaraba, Jesus defeated on the avuga cross. ijambo aravuga ngo byose And birarangiye. he said the word, it is Ndarangije over. gahunda ya hano mu isi, I'm done with everything in the world. ndarangije ibyaha I ndabirangije. am done with sin. Aramanuka And he went down aje ikuzimu, in hell, asangayo imyuka y'abera bose, and he found the souls of all uhereye the kuri Christians, Abeli from Abel ukagera ku watikanye bari kumwe cya to gisambo, the one who died when they were together on the cross. bose agerayo He went down on kuko bari hell, babicariwe n'urupfu. and they were suppressed by death, Urupfu rwari rufite imbaraga, and death was locked. Satani yari afite And urufunguzo devil was having the rwo key kubahambirira to ikuzimu. lock them all in the hell. Paradiso yari ibikuzimu The ya, paradise was in hell. nubwo batabanaga n'abapfa batizeye, Although they were separated with unbelievers, ariko bari babana. but still they were locked. Usoma Bibiliya iyo ubireba When you read the Bible and see that, usanga ko bari hamwe. you find they were Iyo somehow usoma together. inkuru ya Nyamutunzi When you read the Bible about the rich na man Lazaro and umukene, Lazarus the poor, wari utuye iwiwe, who was living to the akaba yubaha Imana, and he was honorable to Nyamutunzi God. yubaha Imana, The rich man was bombi obeying baza God. gupfa. And both died. umwe aja mu gituza cya Aburahamu, One went in the bosom of undi aja muri Abraham, Gehinomu. and the other one went Muri in hell. Gehinomu Nyamutunzi agasha, The one in hell burned akazahamagara Lazaro, and could call to Lazarus amubona. and say he could see him. Igituma azavuga ko hari hafi, The reason why I say it was igituma closer, numva ko hari hafi, the reason I say it was closer, yaramubwiye, he said arambwira Aburahamu to Abraham, asaba ko Lazaro asking and begging for Lazarus yokora ngo mumutonye mu mazi, bring a water ngo amutonyangirize ku rurimi. deep on his tongue. Tekereza ahantu Imagine ukora mu mazi where you can touch in the water ugatonyangiriza uwundi, and split it into somebody. hari aho hafite hari kure. It was approximately not Ikindi far kandi away. yaravugaga bakumva, And the other thing, they could talk and interact arababwira, together. aravuga ngo And he said, niba binaniranye if it is impossible, ko njyewe nogirirwa neza namwe, then I can find grace. urekura Lazaro asange bene wacu, Release Lazarus to my friends Bakiri and ku brothers isi. who are still living in the world, ababwirise to preach to them, batazansanga hano so muri that ubu they may bubabare. not find me in this agony. Satani yari akigira urufunguzo rw'abe, Satan was still having the key of paradiso the yari saints. ibana na Gehinomu. The paradise was still living with Yesu them. ngo amanutse iriya But when Jesus came down, kubera ko yari ashaka ubutsinzi. because he was looking for Oh, twaratsinze we, victory, we are victorious. yaratsinze Yesu, yaratsinze. Jesus is our victory. Sinzatsindwa na mba, I will never be defeated. tituzatsindwa na We gatoya. will never be defeated. Ngo amunyaga urufunguzo, Jesus grabbed the azamura key, paradiso, and he took away the paradise. ayizamurana And he n'abera, ascended with it together ngo with the saints. azamukana n'abera.
together with the saints. yesu ngo aca muri yerusalemu Jesus passed through Jerusalem hamwe n'abera bose together with the saints. uhereye kuri abeli From Abel ukageza neza kuri cya gisambu to the last one who found grace on the cross. yesu arabazukana Jesus rose again. azamura paradiso He came together in the yabera niko abaririmbyi bazaririmba paradise of ngo azamura paradiso and he ubwo ni ubutsinzi That's the ubwo ni victory. ubutsinzi dufite That's the victory. satani nta mbaraga ikidufiteho Devil has no power. yesu ahinyura over us. urufu Jesus turned there. aruhindura ubusa He turned it into nothing. bibiri izi gwita The Bible calls it, ko ari irembo it's a gate. aravuga ngo ndimutinya urufu And he said, don't fear death. urufu ni irembo Because ritugeza mu bwaha death is the gate that brings yesu us yari to the arutsinze kingdom of aruhinduye God. ubusa Jesus defeated death. aruhindura irembo Turned it into the gate. urufu ni irembo ritugeza mu bwaha Therefore, death is the gate that brings us to salvation. tirugifata abera Therefore, it can never tigwafata abera affect tigwafata abera abakozi b'imana never affect people of God. arongera kandi aragwita kubera imana yesu yari yaruhinyuye aruhindura ubusa Because Jesus said, turn death into nothing. bibiri izi yongera ikagwita ngo ni ugusinzira The Bible calls it again to sleep. urufu aho abantu baza baborogera Where people normally cry when somebody dies. bagahekenyera amenyo And they crush their teeth. ariko twebwe ntitugiraho imbaraga But to us, it has no power. tuza tuhasinzirira We sleep there. Ah! Hallelujah. tuza tuhasinzirira We sleep there. tukahasinzirira We sleep there. dutegereje ko dukangukwa Just waiting to be tukimana na awake data again. tukimana na data ingoma y'iteka ryose And reign together with our God eternally. ubwo ni ubutsinzi yesu yatsinze urupfu That was the victory over death. dutegereje umunsi wa nyuma We are waiting for pawulo the final yanditse day that Paul pawulo yanditse said. aravuga ngo umwanzi wa nyuma uzokugwaho Apostle said the last enemy yawe is taken away. parazarabora karidasa Hallelujah. aravuga ngo ni urupfu That's death. aravuga ngo uwo munsi tuzorushinyagurira And he said that day we will ngo say, turubwire ngo warupfuwe oh death, urubori rwawe rurihe where is your string? wagukangana kwawe kurihe Where is your fear? wakaza utuma abantu baboroga You made people cry. bakarira People cry. bakisiga ifu People, they put bagacanganyikirwa bagacanganyikirwa people go come to ngo rubwira ngo urubori rwawe where is rurihe your sting, oh death? zorukandagira turubwire ngo urubori rwawe rurihe We stamp into ubwo it. ni ubutsinzi dukura mu mwami That's yesu victory in Jesus ubwo Christ. ni ubutsinzi twahawe na That's kristo victory in kubwo Jesus kuzuka Christ. kwiwe Through the ubwo resurrection. ni ubutsinzi duhabwa na kristo The resurrection. kugeza na bugingo n'ubu Up to now, imva yiwe irarangaye the grave is still in ubwo ni the ubutsinzi ubwo ni ubutsinzi dufite kugeza none Up to today. Today, imva yiwe irarangaye the grave. ndasaba imana ngo itugirire umugisha I normally pray God to give me duhe favor. izambeza To give amahirwe me favor. ngere yerusalemu That one day I will step into ngere ku mva Jerusalem yiwe irangaye and look on the grave of shimira God umwami yesu wide ubutsinzi open. shimira umwami yesu And thank ubutsinzi God for the victory. ubutsinzi yaduhaye The victory that I yesu received. yaduhaye ubutsinzi God gave us the victory. kugeza none imva yiwe irarangaye Up today. kindi kuzuka kwa yesu kwatumara Another thing that about the resurrection of Jesus. kuzuka kwa yesu The resurrection of Jesus. kwaduhaye misiyo He gave us a mission. ntabwo twari kumenya icyo dukora yesu atarazuka We couldn't know what is. yesu atarazuka nta kazi kari gahari Up before the resurrection of Jesus, no work. ntacyo wakagombye kumenya icyo ukora You couldn't know what to do. misiyo yesu azutse But after Jesus' resurrection, gucungurwa kwacu kuzuye and when our salvation was complete, urupfu rwa yesu no kuzuka kwe kubaye and when the death and the resurrection of Jesus nibwo was done, twahawe that's when we were given. twahawe misiyo We're given a mission. twahawe misiyo We were given a mission. duhabwa misiyo A mission. misiyo twahawe The mission we're given n'iyi ngiyi is this. yesu azuka When Jesus rose again, yarazutse he rose again yiyereka abigishwa and he manifested himself to the disciples. yabiyeretse inshuro nyinshi And he manifested to them yesu several yiyeretse times, abantu barenga 300 more than 5,000 people. amaze kuzuka And after he rose again afite umubiri and having the body, yiyeretse mariya yiyereka barya bari damasiko mu nzira ije damasiko showed himself to Mary and the people in Damascus along the way. emawusi Emmaus. yiyereka abigishwa 11 And he manifested himself to the 11 disciples. kuko yuda yari akirimwo Judas was no longer any part of them. yiyereka
arasubira yiyereka Toma yeretse 10 Toma atarimwe arasubira yiyereka Toma And he even came again for Thomas because Thomas wasn't there for the arasubira first undi munsi time. arabiyereka basanga ku nyanja Yesu yamaze kubiyereka aragenda agira iminsi 8 And the other day, he found them fishing on the sea. He manifested again agize to them. iminsi 8 baratawanyika barataha After 8 days, death of Jesus. nico gihe ba Petero basubiye kuroba That's when Peter went again to fish. bagiye kuroba And when they went to fish, umunsi umwe Yesu arababonekera bari ku nyanja Jesus appeared to them. nibwo muzamwumva Bibiliya ivuga That's when the Bible Yesu says, arababaza ngo ese ari icyo mwafatishije Jesus asked them. Petero aramubwira ngo twakesheje ijoro twahebuye mwami wanjye Peter said, we spent the whole night and find nothing. Yesu arababwira ngo nimuterere inshundura And iburyo Jesus said, throw away the net. bahita bazitererayo When they barafatisha throw the net, they caught a lot of fish. bafatishije And when they caught a lot of fish, ngo Petero Yohana aramubwira ngo Petero umenye uriya n'umwami Yesu wawe tuvugisha and John said, Peter, you know that? That's the Messiah. Jesus talking to Petero us. ngo barasimza aroga And Peter jumped into the water yamava mu bwato aroga and he aramusanga started swimming, going to where Jesus was. abasanga yabakomereje hakurya And he found ariko Yesu Jesus yakundaga there, abishwa be setting fire. ariko Yesu aradukunda abantu I love Jesus. Yesu aradukunda abantu asanga yabakomereje They found Jesus arababwira ngo setting fire. nimuzane mbokereze And he told them, bring muzane the fish. And he came. mwaraye mu mazi Bring the fish. Yesu yaje kutumara inzara abari muri Jesus came Kristo to Yesu finish ndanzara our hunger. ndanzara Yesu azabashugurikira Those who are hungry, cyo gituma Jesus finishes their hunger. yakaza abwira abigishwa ngo ndimuhagarika imitima yanyu ngo mwibaza ngo muzarya iki muzanywa That's why he could say, don't worry about tomorrow, asking about yourself. Yesu azagabura abisi kibaza banze kubishikira Yesu azagabura Jesus can feed. Yesu azagabura azatanga Jesus izo can kurya feed food. Yesu azatanga kurya Jesus can give people food who are starving. Yesu azagabura He is able to do that. arababwira ngo mureke guhangayikishwa n'ibyo kurya And he said, ahubwo nimushaka ubwami bw'Imana Don't worry about food, but seek So first the kingdom of zambagaburira. God. nzabeshaho n'inyoni zo mu kirere ndapfiriye kaswe mwebwe I make live the birds in the sky. What about you? Yesu ababahaye amafi kuko bari bahebuye Jesus abana gave banje them batagenda fish. ntabyo kurya And they were hungry. arongera arabokereza And he bribed the fish for them. atangiye kubaheza And when he started giving them bread, rero aho narishatse abwira Petero when he told Peter, yamuhamagaye gatatu he called him twice. aramubwira ngo Petero And he said, Peter, urankunda do you love me? Petero aramubwira ngo ndagukunda mwami And Peter answered, I love you. aramusubiza urankunda And Petero he, again, do you love me? aramusubiza Peter? ubwa gatatu And he said, Petero Peter, urankunda I love you. aramubwira ngo ragira intama And zanjye he said, feed my sheep. Yesu yaraje kubaheza misiyo Jesus came with a mission to tell yaraje them to kubaheza feed. akazi He yaraje came with a kubaheza icyo mission. bagomba gukora ntacyo twabashaga gukora Yesu atarazuka Couldn't do anything nta kazi without kari the gahari intervention of Jesus. ndashima umwami Yesu wazutse But I thank kugira ngo God. tugire akazi So that we can simba have mpamvu work. ndiko mbwiriza none We're preaching today. dufite itorero none nta have a torero church riba today. rihari itorero ryabayeho Yesu yazutse The church started kubera ko working. twari tumaze kubona akazi twari tumaze kubona misiyo That was the twari mission. tumaze kubona igikorwa That was the mission. aramubwira ngo uragira intama And zanjye he said, feed my sheep. reba intama zanje Petero Look after my sheep. reba intama zanje Petero Look after my sheep. rero aha niho tuba kubasha guhabwa misiyo This is where we get the Yesu mission of the azuka church. Yesu azuka Luka ibice 24 umurongo wa 44 kugeza kuri 46 In the book of Luke, we see that Jesus telling the people, Yesu yabwiye abigishwa Jesus told his disciples, arababwira ngo Bwana sifiwe Amen. Bwana tukuzwe Hallelujah. ndanezerewe biteye ubwo Amen. twese sikiba warazutse Yesu turakwishimiye Yesu abwira abigishwa Jesus told the disciples, abaserukiye arababwira ngo ndashaka kubungura ubwenge and he said, I want to enlarge your mind. ababwira ko byari byaranditswe ko agomba kubabazwa Enlarge to reveal, I need to reveal. yamara agapfa akagira iminsi 3 akazuka After 3 days when he died and rose again, arababwira ngo ikindi he told them again, byari byanditswe mu mategeko ya Mose n'ibyari byanditswe muri Zaburi n'ibyahanuwe what was written in the law of Moses and Psalms and the prophets, ibyo byose nagombaga kubisohoza I needed to fulfill all of that. byose narabisohoje And I have done that. arababwira rero igisigaye What is remaining? mugende mubwire amahanga yose Go therefore to the nations mubabwire iki and tell them this. ngiyi misiyo yaduhaye This is the mission he gave us. mubwire abantu bose
Go and tell the nations. mubwire amahanga yose Go and tell the nations. kwihana no kubabarirwa ibyaha Repent and the remissions of mu sin izina ryanje in my name. mubwire abantu bose Go and tell the nations. kwihana ibyaha no kubabarirwa Repent and the remission of sin. mubabwire ko hariho kubabarirwa Tell them that there is forgiveness. baze kwihana ibyaha They should repent. iyo of niyo sin. misiyo tugira That's nubwo number one mission. abantu satani n'amapepo n'abadayimoni n'ubusayifu no kubiyoberwa bagenda babaheza indi misiyoni yino You know, there is a lot of mission of evil spirits. misiyoni n'imwe twahawe But one mission niyo kwamamaza kubwira to abantu proclaim ko kubabarirwa ibyaha that the forgiveness of sin kubayeho none is now existing. yesu yari afite ubushobozi Jesus was having n'imbaraga that zo power, kubabarira authority to forgive. kandi ni nacyo abatambyi bamuzisaga And that was one of the reasons nicyo kintu bangaga ko yigereranya n'imana against him, because they thought kuko he was hababarira fighting imana people with gusa God. 'Cause God hababarira is the imana only one who can forgive. ariko ngo nta muntu ubabarira No man could forgive. ariko yesu aravuga ngo But Jesus said, mugende mubabwire go and tell them, kuko mbahaye misiyo I'm giving you the akazi mission mufite and the work we nahawe ububasha I'm giving you the authority. nabahawe imbaraga I'm giving you the authority. none nimugende Therefore go. mubwire abantu Tell the people kwihana ibyaha repent sin no kubabarirwa and to get ko forgiveness. guhari none That forgiveness muhereye i yerusalemu from Jerusalem kugeza ku mpera to z'isi the end of the world. arababwira mu gitabo cya matayo 28:19 And he said in the book of Matthew 9:29-19. arababwira ngo mugende mubwire abantu bose ku And isi he said, go and tell all the people in the mugende world. mubwire abantu ubutumwa bwiza Go and tell them the gospel. mubabwire kubabarirwa Tell them about forgiveness. bihane bababarirwe Tell them about salvation. bahinduke To turn and change. bahinduke abigishwa abantu Turn my disciples. bahinduke Turn them my disciples. tuzahindura abantu Who will turn people tuzabwira abantu kubabarirwa to be forgiven. ibyaha The sins bihanye by repenting kubera kuzuka kwa yesu because kirisito of the resurrection of Jesus. nta kazi twari dufite We had no hope, no work, kubera ko tutari tubishoboye because we were unable yesu to do azuka that. yabwiye abigishwa ngo ntibinjire mu cyumba cyo hejuru But when Jesus rose, he told his disciples to wait murindire umwuka wera w'imana and bazemo wait for the Holy Spirit to come kuko to them. nabahaye misiyo Because I'm giving you the mission. ariko hari imbaraga zibafasha But muri there misiyo is still power that you need in the mission. abohereza umwuka wera So I send the Holy Spirit kugira ngo uze ubafashe muri in misiyo order to yabasigiye enable them in the mission. babwira abantu kuba bari ku isaha Tell the people about the mission. icyo gihe buzuye umwuka wera That's w'imana when they got filled. ba petero barasohoka bavuga ubutumwa And Peter, they got out. abantu ibihumbi bitatu bagakizwa 300 people. bagahindukirira umwami yesu And they turned up to Jesus. rero ni ukuvuga ko Therefore, twabashije gukira we are saved. twabashije gukizwa We got saved. kubera twabashije guhabwa misiyo yo gukora We got the mission of working kubera yesu kirisito because of Jesus Christ. kubera kuzuka kwe Because of the resurrection of Jesus. gupfa kwe no kuzuka kwe In the death and the resurrection niho of Jesus, twahawe imbaraga zo kugira that's icyo where we twakora got power. ubu ko turavuga dushize Now we amanga can speak boldly. turavuga dushize We amanga can speak boldly kubera ko yesu yazutse because Jesus rose again. kubera ko yesu yazutse Because Jesus rose again. rero urupfu rwa yesu Therefore, the death no of Jesus kuzuka kwa yesu and the resurrection of Jesus, byatuzaniye umurimo it brought us the work. nicyo gituma tubasha gukorera imana And that's why we can serve God. ntawabasha gukorera imana Nobody can serve God atarizera ko yesu yapfuye akazuka unless he believes that Jesus igituma died and munanirwa rose again. gukorera imana The reason we aho find muri it- hose mukananirwa gukorera the imana reason we find it hard to mukananirwa serve God, kwitanga no gutanga ibyanyu and we find it hard to supply mukananirwa everything we kuba have to igitambo God. kizima cyera gishimwa n'imana And we find it hard to give to God, ariko gukorera imana gukwiriye which is holy and acceptable to God. ikibazo ni uko utizeye gupfa kwa yesu no kuzuka kwe Do not believe it. ariko uwakiriye gupfa kwe no kuzuka But the one who received the death and the uwo resurrection yahawe of Jesus, misiyo ye uwo yahawe misiyo even a mission, uwo arakorera imana serves God. uwo arakorera imana Serves God. akorera imana mu byacumi He serves God in akorera tithes, imana mu maturo serves God in offering, akorera imana atanze umwanya we serves God in his abana n'imana iteka and he lives with God in kandi heaven. tubikora mu ntambwe zitatu And we do it in 3 times. imana yagaragaje hariya muri kiriya gice cya matayo cya 28 n'umurongo wa 19
in 3 types which God showed us in Matthew 29. intambwe zitatu yagaragaje The 3 types of ni ways. ukugenda First is to ni go, ukubatiza to baptize, ni ukwigisha abantu kwitondera ibyo kirisitu yababwiye byose and is to teach people to observe all things that were commanded dufite by Jesus. misiyo We have a mission yo kubwira abantu kwihana ibyaha to tell people to leave sin. kuko inyungu yo kwihana ibyaha ni ukubabarirwa Because the reward of repenting sin is to get forgiven. twarangiza tukagenda And then we go, tugenda tubwira abandi inkuru nziza going z'umunezero and spreading the good news to the people zo gupfa no kuzuka kwa about kristo the death and the resurrection. tukongera tukababatiza And then we baptize them, twibuka ko yesu yapfuye akazuka remembering that Jesus died and tukongera rose again. tukabigisha And then we preach to them again. dufashishijwe no kuzuka kwe I mean, made family by dufite his ubutumwa resurrection. bushingiye ku gupfa no We kuzuka have kwe the gospel based on his death. and rero imana ibafashe therefore, God bless you. imana ibagirire neza Bless you. ijambo ry'imana ribafashe The word of God. yesu yarazutse Jesus yesu ni again. muzima Jesus is alive. yesu yarazamutse Jesus ascended. ari iburyo bw'imana He's on the right side dutegereze of God. kuzinjirayo And we're gonna go kuko there. yazutse As he rose again, twazukanye nawe he rose together with him. niko pawulo yavuze That's what Apostle Paul said. twazukanye nawe He rose together with him. twazamukanye He nawe ascended together with mu him. buryo bw'umwuka turi imbere y'imana In spiritual utegereje we gusa are before ifirimbi ya nyuma God. Just waiting for the tegereje last umunsi trumpet. w'ubukwe And we're waiting ngo for that dutahe trumpet ibirori day. And we will enter into that. data yaduteguriye The Lord prepared. ijambo ry'imana ribafashe May the word of ijambo God ry'imana bless you. ribaganze And may the word of God ribakiza bless you. imitima And heal your heart. ribakize n'imibiri And heal your body. ribakize And coronavirus heal coronavirus. ribakiza ibyago And byose heal all kuko afflictions. amaraso ya yesu Through the blood of Jesus. arakiza It can heal. arahumanura The imitima blood of God cleanses. igahumanuka And it made the heart agakiza pure. indwara Heals the sick. zigakira Sickness disappears. barakiza ababizeye yesu It heals they that believe abizeye ayo in Jesus. maraso They are believing mana in that yabakijije blood. ibyago byose It takes away all the agonies. yabakijije ibyago byose bya korona He heals you from all corona. n'ibindi birwara byose And all diseases. yesu ni umukiza Jesus is Lord. pasaka ni agakiza Passover is salvation. pasaka ni ugucungurwa Passover is salvation. twaracunguwe We are redeemed. ubu turi mu bugingo And we bw'iteka are living in imana ibaha umugisha kuba And God twumva bless bose you. imana ibagirire neza ndabishimiye kuba dutegera so abari glad hirya no hino Them who are following abazabasha kumva ijambo ry'imana rizabakize mwizere by'ukuri izi ni inkuru z'impamu ntabwo ari ibikurukuru ahubwo ni ibifatika kandi twizeye tuzabona umwami yesu ibi ni byo bituzanira ibyiringiro This is what brings hope to us. kandi ibyo byiringiro bifite ubugingo And it's a hope with life. kandi rero dusenge dusoza Praise we concluding. imana ibagirire neza uyu mwaka May the Lord bless you this wabere year. umwaka w'imbaraga May it be a year for power. iyi pasaka ibaheza imbaraga May this give you power. mugende Go kandi mubatize and baptize kandi mugire umwete wo kwigisha and have the innerst of teaching. timunanirwe ku bwa pasaka Don't faint in the Passover. kuko ntawunanirwa kuri pasaka Because nobody can faint. abasore b'imigenda baziruka bananirwe The young and the youth will run and get ariko weary. abafite gahunda bategereje umwami yesu But they that wait upon the Lord, basubizwamo imbaraga He shall renew their strength. basubizwamo imbaraga nsha He shall renew their strength. kuko dufite isezerano rishya Because we got the promise, basubizwamo imbaraga nsha we get renewed kizikizu each and every day like the eagle. ntibananirwe And we're not going to worry. imana ibaha umugisha muri ino May pasaka the Lord bless you through this Passover. mwami yesu ndagushimiye data ndaguhimbaje data ndagushira hejuru ndagusingiza kubw'uyu munsi wa none ndashima ko twabashiye kuba imbere yawe tunezerererwa mwami data pasaka ariyo yesu kristo pasaka yacu ni yesu waducunguye izina ryawe rihabwe icyubahiro turagushima mwami data ko twateranye nubwo tutateranye na bose mwami data nyiriwe turagushima ko twabaye aha turizera n'abaho bateraniye hose mwami data ko baguwe neza bibuka gucungurwa kwacu gupfa no kuzuka kwa kristo data ndagushimira kubw'ijambo ryawe ndagushimira kubw'amasengesho yasengewe aha ndagushimira kubw'indirimbo twaririmbiye aha ndagushimira kubw'umwami data isadaka ibyacumi twaguturiye mwami yesu kubera ko mwami data waducunguye tugukunda mwami data tukagukundisha n'imirimo yacu n'amaboko yacu
mwami data n'amaronko yacu. Yesu Kristo umuririmbyi yararirimbye ngo nje nduwe ngo nibyo ntunze byose. Data nyiri bamenye urupfu rwawe no kuzuka, abazakiriye ababigendana mu mitima yabo baragukorera mwami Yesu, kuko bazabamenya mission, bazabamenya mwami wajibu wao, bazabamenya shuguri, bazabamenya responsabilité, bazabamenya mwami data nyiri bihe jukumu, bakabasha gukora bagahagarara mu myanya yabo, kuko mwami Yesu Bibiliya itubwira ngo abo waremye bose wabaremeye imirimo myiza, wabaremye kubwo gukora, wabaremye iyo batahuye, iyo bamenye barakora mwami data, kuko ari cyo wabaremeye kugira ngo bakore imirimo myiza yose mwami data nyiri bibonerwa mu ijambo ryawe, ibonerwa muri Kristo Yesu. Data turagushimiye abari muri Kristo bazabasha kumenya icyo bakora. Data uhimbazwe abumva ijambo ryawe bose Mana bari hirya no hino batarahindukira, ndabasengeye mwami data ngo bamenye Imana, ndasengeye ubutumwa bwiza mwami data ngo bashe kumenagura imitima, bashe gushenjagura imitima mwami itazi Imana, ibashe kumenya Imana, ibashe kumenya Yesu Kristo. Nkaguye Paulo yababwirije, Petero yababwirije ngo bibacumita mu mitima, ngo basaba mwami imbabazi, barihana, barababarirwa, barabatizwa, bakira impano y'Imana. Impano y'Imana n'ubugingo bw'iteka. Yesu Kristo mwana w'Imana, impano y'Imana ni Kristo Yesu, ni Pasaka. Rero mwami data Pasaka igira imbaraga kubumva izi nkuru, kubumva inkuru nziza y'umunezero, kubumva mwami ubutumwa bwiza, bashe guhindukira bareke izaha, bave mu byaha bihane mwami data nyiri bihe. Hari abahanuzi b'ibinyoma, hari abigisha b'ibinyoma badashaka kubwira abantu ubutumwa twahawe n'umwami Yesu bwo kubabarirwa izaha, bakababwira ibindi, bakababwira mwami guhesagirwa imyesagiro yino, kandi ibyino tuzabisiga mwami data nyiri bihe. Yesu Kristo umwana w'Imana, data turashaka ukuri ngo kugere mu isi kubashe kubatura, abantu bamenye ukuri babatuke mwami Yesu. Data nyiri bihe izagera hose ku isi, reka mwami data ibashe kubohora imitima, ibashe kubohora imibiri. Ndagushimiye kuri byose byakozwe kandi ndaguhimbaza, kuko uri umwami wacu, uri Imana yacu. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusende twizeye, amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gukomezwa n'umwuka wera bane namwe none n'iteka ryose, amen. May the grace of God be with you now and always, amen. Amen. Barikiwe.